yaphinde yabuya futhi lo ndoda ugibela bemsola inyanga encane mafuthe enkukhu ngisaphese lona futhi ikhehla lami babukele emakhaya umkhulu mahlaba ehlezi uthambe ehlabela imizondla ebhofwe ephotha amanxeba namhlanje sizothatha nje isihlokwana nje esincane umkhulu akaqale nje ukubengelela abantu bakhe usaphinde uyakuthengelela umahlaba ehlezi kini nonke lifelwa yinizwe wena ubingelela ngithi bafowethu uyena okhuluma umahlaba ehlezi nangu ithwasana elincane nalethu zami niyalibona babukele emakhaya isihloko sanamhlanje sokhuluma ngoJujutununu omkhulu uJujutununu yini omkhulu ngizophinda ngichaze la kuJujutununu sinenkinga bafowethu yamadoda hayo mama omama bayakhala bathi amadoda ekameleni afile awasebenzi unkosikazi mayiganile uganele ukuthi ezojabula la ekhaya akazeli ukudla uzela indoda nangu uJujutununu uyawudla lo Jujutununu mawufuna ukonelisa umkakhe engaphumeli ngaphandle eyobulawa indlala eyofuna amadoda ngaphandle ukubulawa indlala ekhaya uyadla impela uyasutha ukuthi indlala iyabulalela wena bafowethu nangu uJujutununu ofana imsebenziseni muhle uyadliwa lo Jujutununu usekazini uthatha 7 days mkhulu nangu umbukele ekhaya udriver ama truck mkhulu no driver amatekisi uhlushwa ukukhathala mkhulu iqolo njalo lihlezi libhlungu mkhulu mhlawumbe ngamsiza yena ukuthi uJujutununu abe right mkhulu asize uJujutununu uzomsiza ngoba uJujutununu ufana masefikile esewufunile ethole imbiza yakhe uclean iqolo ngoba ubona ehlala njalo nje iqolo liyangcola bese gcina selifungile bese ngawazi umsebenzi walo siyayithanda intombi bafowethu sibese soshela kanti manje iqolo akasebenzi nina baba truck ehlala endaweni enzima kakhulu ngoba i-truck liyasinda ukuqala lokho okwesibili i-truck liyasebenzisa akuyona into elula kufanele ukwazi ukuthola lo Jujutununu ozohamba nebhodlela lakhona ozokhipha le manzi ala egogodleni usukhotha lo Jujutununu mkhulu nangu umuntu wesifazane mkhulu uyakhala mkhulu thina mkhulu ngathola abantwana mkhulu mhlawumbe uJujutununu naye ngamsiza lapha ke kumuntu mame ukhono wakhe engubiza phecelezi engithi ihlavu ayidabule ngani lapha ihlala nje kuthiwa bombo ngisho ngiphendula ngayo mafuna ukuthola ingaze abafana ngizothola ngalo ihlavu liyasebenza kakhulu umuntu wesimame esinyeni umuntu wesimame nesibeletho ufika uclean isibeletho bese uphinda siguqula futhi uguqula ngaye ihlavu wona lesizwa nenkomazi umuntu ongatholakala kalula lo kodwa ngiyaguqula mkhulu mahlaba ehlezi kunomuntu omkhulu ofisa ukuthola uJujutununu namhlanje mkhulu sacela umuphi indlela ongatholakala ngayo uJujutununu uzomthola uma uzothola uJujutununu uzofona ufonele la u0793932618 uzobe usumthola uJujutununu somsondazele eduze kwakho ukwazi ukumthola uJujutununu hamba ngetruck hamba ngamatekisi uma usufonile ngizowuletha kuwe waphela akawuguli uphela ufuna into yokwazi ujabulise umndeni wakho njengoba ngishilo-ke bafowethu ukuthi ngogibela bemsola mina mafuthe enkukhu inyanga encane bafowethu-ke sibonge